Manipur da Hindi film thingli basi ki matang da munna khanthabina ba Chief Minister Okram Ibobina lalahulup singgi pukning chingsinkre. Deputy Chief Minister Kai Khangam moral ground from thadokadabani haina BJP Manipur Pradesh na demand taurakli. Life cycle approach for better nutrition haiba theme da chayola machukna chathagadaba National Nutrition Week ngasidagi haudokre. Manipur University Entrance Examination English Singaniga Supna Tarataruk Tarataret Pangthok Pinaba Mahairoi Singna Taksilakli. Amasung Thaupal Multi-Purpose Project Puchahi Asigi September Thada Commission Tauragani Haiba IFCD Gi Phire Pudrama Singha Sokalaba Kunja Singna Yaning Dama Pongdorakli. Mayam Bakuram Jari Adom Neng Biribas Impact News Ni Ai Pinky Okram Na Hausi Pungja Sifa Obagi Maruipa Pau Sing Mayam De Pizari. Cinema hall da Hindi film kapa thinglabasu yumthom khuding da Hindi film yengnari. Athengba thamliba singna khatang khanthabana chumgadra haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre. Matam kuina film kapludraba matung ngasidagi amuk hanna cinema kapa haunana ba pauna kaithel manungi usa cinema hall da pangthokiba thauramga mari lenena Chief Minister na leibak amada cinema hall sing thong loina lona kre haibasi ikainingai ni. Aikogi culture asi lai haktaki hauna ipa ipu singna ngaktuna lakli masibu karamna amukka henna mapangal kangkhatlanduna paksanna sandokpa mathautai matam kuina panduna lairaklaba Manipur gi film policy sembal loisilakle haibasi thaganingai ni government khaktana tana film nasu samas amabu achumba lambida purakpada achauba role ama lauri haina phongdoki Panbayabadi English Singaniga Supna Anidagi Lalahulup Amana Manipur da Hindi film kapa amadi utpa thinkibadagi Manipur da lairamba cinema hall sing tapna mutkibayabaki fibamda lairakibani. Prithibigi mi ayamba lakukanda noi cinema hall krai da lai hangmuse cinema hall loina lon gre haibasi khumgadabasi aidi dum ta daba sasanaraga dum khumdreba anirak hangakpa yawe kona hainarasi hairaga ai dum makha ta dreba masi ikaiba kanagumba organization kharana Hindi film utpa yaroi kholoi haide haiba adu masi waro biroi haina khallai khanjai aidieba yom khuninge aidi magi araiba TV khangde ama khangde masidi adum pongkun marisi imung khudingi di adum thadana leire aduna masisu aide kitang khanda bibra yabra na khalle Mitai bu India ki schedule drive list ta chalhalu haibagi campaign leptana chathari campaign asigi sarukam oina ngasi khwairamban ima kaithel gi purana kaithel da coordination body schedule drive demand committee amasung khwairamban ima kaithel Fambi singna sinduna mifam pangthokre mifam aduda saru yakhiba wangangloi singna tungi charol surol kan bahaibasi haujiktagi hauna khongjang changsinba mathautai mitopna khudum chansilaktuna wana hingadawbagi saruk ST onduna isabu kanjahauba sina khwaidagi fai haiba wafam thamnaki panbayai September 2 dagi pangthokpa haukiba Haugadawriba Assembly Mifamda Committee asina taliba demand sing pukhatlu haiduna mamang tha taretagi tang 13 fauba mafam kayada khuthang chara henbagi khongjang changsilaki bani loinana tha asigi tarani panda miyam gi achoba khongchat amasu pangthokani haina committee asigi convener na lauthokiba laikhrabani General ki status da lariba mitai furupna schedule drive ki status da hantha bahaibasi maram chade schedule drive on anaba demand tan baki mahuta lamda masiki oiba common goal ama fangna ba khongjang changsin minasi haina protection and preservation committee Manipur gi maikai digi schedule drive demand committee gi mafam da thamlakli wahangbam laikai da laiba PPCM gi mayai loisang da paumi singa unabada committee asigi convener Dr. Waimani Khuman na makata na haikibada Manipur gi hauzik oriba tangdu laita daba fibam asida maitai furupna schedule drive ta on ba matamda furup masel gi marakta akai balak payai hauzik oriba punsirol asida mitai bu tribal haiba yagadra haina hangladuna masagi mayek irol chatnabi amadi lining laison lairiba furup asina tha kwangna laifam thoi haiki loinana schedule drive demand committee na taliba demand asi amang banatana afaba mahi fangloi haiki Moina thambiba point madise
मैदा कोई प्रमोट तौनबा डेवलप तौनबा सोमदा ट्राइबल स्टेटस हाइबदो तुओगा अखोई मैतै से ट्राइबल स्टेटस ता लेरगा चाखुनबो होनसी हाइब नतब अरुगी मौता हारिबा पॉइंट मरिसिदा कोई मियाम सिना कोई नेशन की कमन गोल अमदा कमन कोज अमा कोना सागलगा फंगदिबा पोट म्याम से फंगनबा स्ट्रगल तौसे अदुने कोइना पामिना अर ट्राइबल स्टेटस ता हंजलगा तवाइबे से नखोइना हाउ फॉर कैन यू एंश्योर दैट वी कैन गेट ऑल दीस थिंग्स येलहोमी कन्ननबा बिल पुथोक्तुना पास तौद्रि फाउबा हयेंगदगी हौगदौरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिफम लोइसिनबा यारोय हाइना JCILPS न चेक्सल वाथमख्रे ngasi segarot ta leiba JCILPS ki office ta paumi singuna ba mada JCILPS ki convener BK Moirang chana haikibada Manipur ki chief minister amadi deputy chief minister na tongan ba thauram singda lakadoriba assembly mifam asida yelhomi kannana ba bill ama pass tawgani haina wafam kaya puthokraga ikhang khangaudana bill pass tawba ngamaroi haibasi laibak thibani amadi JCILPS na akan ba moongda condemn tawi haiki mahakna makha tana hai yelhomi kannana ba bill gi matangda government na miyam gi mot launana ba august ki tang kun mari fauba deadline pi khibani hairi ba deadline adu nangnana ba JCILPS na su miyam gi mot lauduna government da pisan khibani adubu JCILPS na draft bill pisalakpada theng badagi khudong chadabani haiba wafam asi government na bill asi pass tawdana basin ba mali haiki mahakna makha tana hai miyam gi mot lauduna JCILPS na haukiba tangkun marida pisinba loikre adubu pisin khiba warol sing adu bill oina lakpada karamna hapa yagadagi haibadugi matangda draft tawba model ama haukiba august kumapanda pisin khiba duda JCILPS na thengbani haina blame tawba si laibak thibani haiki loinana JCILPS na khutang chara henbagi khongjang changsinduna lakpa sigi mathakta JCILPS women wing amadi student wing na hayengdagi hauduna tongan ba khongjang sing changsin ba hauragani hainasu BK Moirang chana phongdokhi mahakna hai mahairoi singna magi school gate singda thoktuna kholaw kaya laugani amadi women wing nasu akan ba khongjang kaya changsinna ba sem saduna leire haiki हंदकी लाइव असेंबली में फमसे मसी लोइद्रिबावदा बिल असि पुथोगा पास तौद्रिबावदा असेंबली में फमसे मसी कोई लोचन बचुंगा यारोय अदुगा JCILPS ना हौजे हौजे चंगचलिबा खोंजंग खुथांग चरा हेनबगी चंगचलिबा खोंजंग असिगी मथक्तसु अहेनबा तोंगानबा खोंजंग कया अइकोय हयेंगदगी अइकोय चंगजनबा हौरगनी अइकोय हाना ममांग थक्ता माइरोय सिंग असि अदुकी मतिक अइकोय पुथोक्तना मतम कुइना कोय खांगदुना लाकपनी अदु ngasi siguma tangkak tanja asida koina mairoi sing asida kholaw ka laungani lawde kholaw asi su koina yamna hena koi balance oiba thaba kya chatharoi magi mairoi singi adu ma school singi gate tho kandu da kholaw sing lawduna manpur gamen lorok liba singma phirepse yaning de habido koi utkani handaki live assembly yelhomi kannana bagi hauda thawai thakraba lamjing maira sapam robin hood na Malemda Lairon Chenkibagi Ahan Banning Sing Numit ki Thauram Galonena JCILPS ke Luchingba ke Aishratanna jail da Laikibagi Awabada Saru Yabo Oina Tha Asigi Ahum Thang Janumit ke Ayupung Tarataba Matamda Singjamai Thongkongda Pangthokani Haina Lamjing Maira Khudung Inba Lupna Pauzelakli Numit asida Mahairoi Mera Paibi Amadi Club Organization Singna Saru Yabina ba Lup asina appeal tawrakli भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की स्पोकपर्सन एस.टी. केना इंग्लिशिंग अनिग सुपना तराहुमदगी कांस्टेबल लौबगी वाथोका मरी लेनना होम मिनिस्टर की फम सुपाइरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कै खांगम मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइना तक्सिलकली निताइपा चुथेक्ता लैबा पार्टी असिगी ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा टिकेना मखा तारदुना हाई होम मिनिस्टर कै खांगम ना स्कोनदा कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट तौबा अरानबा असोइबे कया याउख्रे हाइना फोंदोखिबा लैख्रे Recruitment adugi board members su home department na khanbani masana maral yazaraba home minister na fam thadokpagi mathakta maral leiraba board members singi mathakta chairak pinaba BJP na demand tauri haina phongdokhi unabadugi tanja lauraga tikena congress ke MLA RK imona BJP ki mathakta haujikta irang hauriba karigino abspa ILP ki matangdadi haude BJP asi normal people ga manare haibana chingba questionnaire tarani thoi ki oiba press release ama Manipur Mail da hablakli MLA RK imo asi competent authority nate MLA amana hypothetical question sing hangbasi standard yaudaba wani haiki
पांथोइबा दुगुंबा बोर्ड अदुना अरानबा मयाम तौरमे हाइबसिमसु मसाना याजरबनिना मनिंग मखा तंबा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमन थिगल हले हाइरेरगा मराल लैबा दुगुंबा रिक्रूटमेंट बोर्ड की मेंबर्स सिंग अदु मराल की मतुंगिना बुक तौबा दंडी फंगहनबा प्रजा सिंग की इंटरेस्ट सोकबा अदुगुंबा मखल की रिक्रूटमेंट रैली से मखा चथुब यारोय हाइतना बीजेपी मणिपुर प्रदेश न थिंगबनी अदुग मखा तानसो खोगी लाइन ऑफ एक्शन मयाम अमा सथरखिनी अदु असुयामना प्रोवोकेटिव होइबा असुयामना मिसलीडिंग होइबा वा हाइबाइसे अदुने ngasa हाइजरिबा मोइसे तसेंगमति काय खांगदे कंकोले पंचायत एरिया की ओइने लैबा लाइन डिपार्टमेंट दगी उपोकपी रोड सेमजिनबगी थादरकपा लुपा लाख 3,9,500 की सेनफम लाना हाइना थोक्रे हाइना बीजेपी की एक्टिव मेंबर एल राजेन मराल सिरकली मसिगी मतंगदा उपोकपी की खुंजा सिंगना पाव पिरकपदगी राजेन अमदी बीजेपी बिष्णुपुर मंडल की थौमी सिंगना मफम अदुदा चत्तुना हकथेंगना येंगसिनबा चटखी राजेन मखा ताना फोंदोरकपदा लंबी असिगी इंप्रूवमेंट की दमक सिंगलिंग चाइनेनबगी थादरकपा सेनफम सिंग अदु मतिक चाना सिजिनखिदे सुपनतगी लुपा 15,000 की वैल्यू ओइगदबा नुंग थादरगा तोखरे हाइना खुंजा सिंगना पाव पिरखी हौजिकसु लंबी असिगी फिबम असी मतिक चाद्रे मसिगी मतंगदा मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना येंगसिनबिनबा महाकना अपील तौरकले लाइन डिपार्टमेंट हाइदना खंगनरिबा पंचायत एरिया की लाखप सेनफम सिंगदगी मिनिस्टर एमएलए सिंगना कगगा लाइन डिपार्टमेंट हाइना थमलिबा सेनफम मदुदगिनी हारिबा सेनफम असी सिजिनरमदबसी मरी लेनब अथॉरिटीना येंगसिलहनजनिंगे अमसोंग हारिबसी प्रजागिनिंग मथुंगनबा सेनफम असिगा चानाबा थबकसिंग अखोय उलहनजनिंगे करिगुंबा हारिबा सेनफम असी उत्तब तारगदी अखोय बीजेपी बिष्णुपुर मंडल की माइकैदगी मतिक चाबा अखोयना लौखटपा याबा स्टेप लौखटपा याबा खोंथांग अखोय लौखलनब सेम सादुना अखोय लैजरे अथुबा मतमदा मसी सेमगत सागत पिदुना प्रजागिनिंग मथुंगनबिगदबनी मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंगना चयोल चुपना पांथोकदबा 35 सुबा नेशनल न्यूट्रिशन वीक लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर बेटर न्यूट्रिशन हाइबा थीमदा ngasiदगी खुमल लंपाकता लैबा बाल भवन दा हुदोखरे हाइरिबा नेशनल न्यूट्रिशन वीक असि कम्युनिटी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चिंगा मथक अमदी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर मणिपुर गवर्नमेंट सिंदर पांथोकपनी ngasiदगी हौरगा चयोल चुपना चथागदबा थौरम मसिदा मियोइबा अमना तिंजंग काइजंगदना हकचांग फना थमनबगी मतंगदा मरु ओइना पौता कया पीगनी हाइरिबा नेशनल न्यूट्रिशन वीक असिबु मतम चाना महै मसिंग पीबीबा ट्रेनिंग सेमिनार मखल मखा कया की चांगदमनबा रोड शो अमदी कैंपेन कया तौदुना मसा मउ फबा लेबाक अमा ओइननबा अवेयरनेस कया पांगथोकनी हाइरि थौरम असिदा वा ngangladu सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर एल नवकिशोर IAS ना अंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्पर सिंगना मखोय मखोयगे आधार नंबर सिंग डिपार्टमेंट दा पिसिनब खंगनखी लोइनना थौरम अदुदा सरु याखिबा सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर AK मीराबाईना हाइखिबदा अंगांग सिंग गिदमक्तदी ICDS स्कीम असि यामना मरु ओइब स्कीम अमनी मियामदा भाप ताहनबदा ICDS की अचौब थौदांग लई हाइखी लोइनना ICDS की ऑफिशियल सिंगना मथौदा पुकनिंग चंगननबा मिनिस्टर मीराबाईना अपील तौखी मतम लेलगा लोइरे हाइबगी वाखलोन अदु थादोगा अखोइद पीरिबा दायित्व से सुमनगी पैसा खक्तंगी नते समाज असि मचुम अखोइ फबा माइकैदा लमजिंगनबगी दमक्ता अखोइदा पीरिबा हापिबा थौनानी हाइना लौगो ताबनी अदुना अखोइ ममा ओइबी अखोइदी कथोपना अखोइगी पुंसिनी लैरिबा अवाट अपा मयाम अमदी थेंगनबा तारगसु थेंगनरिबा मयाम सिंगदो अखोइ पुन्ना फमिनरे हारगा सोल्यूशन तौमिनरगा हेना फबा हेना पिजबा याबा अखोइ करी तौसिगे हाइबदो नखोइगी अपामबगी मतुंगिना तौबो याय जेनिम्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर देवेन गलोनेना PK सिंगना इंस्टीट्यूट असिदा चथरिबा मथोंग हुक्तबा तौनिंग बता तौबा थोंग असिगी मायोक्ता कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी पोइरे मैते लुपना मणिपुर पुंबगी ओइना ngasi सेप्टेम्बर की अमगी अयुक पुंग 3 तगी नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फाउबा पुंग 12 की जनरल स्ट्राइक लाउथोखिबबु लुप की सेंट्रल कमिटी न कुपना खनर नैनरबा मतुंगदा लमदा मसिगी नोमगी सुरगा हिंगनबगी लंबी ओइरिबा लाइरबा मियामगी येंगदुना अयुकी पुंग 3 तगी नुमित योंगबा पुंग 12 फाउबदा जनरल स्ट्राइक असी तेंसिले हाइना हाइरी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर सोराम सुनीलना लुप अमना जनरल स्ट्राइक नत्रगा बंद तौबा मतमदा कॉर्पोरेशन असिगी सिट सेंगबगी थबक थौरम पांगथोकपा याननबा धर्म कर्म अना अयेकी कोमथोक पीबदौना मखोइगिसु कोमथोक पियु हाइना फोंदोरकली
ngasi corporation asigi office da paumi singa unabada sunil na makha taraduna hai manipur asi handak smart city ki competition da tara manga suba position da lairi ban tawriba singna imc ki oinadi komthok pidabana nong magi fatta hauti paiselaktuna lambi da miyam ki chatok chasinda khudong cha da ba mayok na halle hai ki imc ki miyoi singna thabak thauram paikhalakpada akiba faubadagi fatta hauti sengbagi thabak paikhatpa ngamdre lamtuna na thamba ngamnana bagidamag ban tawriba singna imc ki di komthok piyu haina sunil na makhata na appeal tawrakli tawde ya da thaw ama wa ama koi bunina handak lakhadu wa smart city and this first bat ki sigi competition sida ko di set ki o mai pura kada bunina masigi force de ko ai de kom sansar khudi mona kom tho haida su ko gi site ki di kom tho ya lawjare haga ko wa sathajarge masida ka ko thobi dana ba me ampuna man sojo musi ina biyo haiba wa khulu si ai tinenjare Manipur da lariba Central Trade Union sing Independent Employee amasung Association singa loinana state asida laiba scheme worker sing sinmi lomi employee kaithel fambi nupi sing amasung organized unorganized sector da lariba khuding makna September ani gi ayuk pung taruk tagi pung tarani thogi general strike kauriba si mapung fana saugatna basem saba lori haina coordinating body of trade unions Manipur na thadorak pachirol amana khangalakli loinana general strike asida CAF and PDLWA nasu mapung fana sawatkani haina CAF and PD Laborers Welfare Association na thadorak pachirol amada khangalakli Jananeta Hizam Irabot ki chamaga kunsuba mapok thauram ningsing palan haudokpagi thauram pangthokre Lomi singi wakat pukhatpa numit farmers demand day thauram ga loinana Haudokiba palan thauram asi Iravat celebration committee ne sinduna Imphal gi BT road ta leiba Iravat vavan da pangthoki bani thauram asida saru yakiba CPI Manipur ki state secretary Dr M Narana lamdam asida khundari ba furup kaya gi marakta lol dharma jati amasung kuchu gi khetna ba leirabasu nungsi chanana leiminasi haiki mahakna makha taraduna jananeta irabot ki punsina apunbagi saktam ngaknana bahotna bada thawai thakiba asibu ningsing laga lamdam asida khunda minariba mipum khuding makna chahi kaya dagi leiraklaba manipur gi apunbagi saktam ngakminasi haiki ngasi manipur madusu state ama wena tongana mapung phaba rajya wena leiriba asidi jananeta hizam irabot ki kathok kiba punsi aduna phanghallamba phola mane mana lingkhat piramba parties ki thoburoi amoina koina nahongna ngasi gi numit asidi wasak laga thabum ma chumna palon tawbasida singa masung tamgi marakta leiba praja punamakki marakta nungsi chanana hingminnabagi wakhalona masung udugi thabak khutawda aikoi nahongna rededicate tawsi September thama chupna pangthokadaba jananeta irabot ningsing palan kaisampa junction da laiba Manipur Proletariat People's Democratic Union ki office hall da ngasidagi luchingba sigi photo da hai lei katuna haudokre thauramasi makha chatharakpa oina Bishnupur district ki oinam constituency ki manung chanba laimaram da luchingba sigi mitam sangagani aduga tangkun taruktana GM hall jananeta irabot saithaba isai changdamnaba pangthokani amasung aroiba oina tangkun thada chamaga kunsu jananeta irabot ningsing thauram thangmaiban gi thau ground da pangthokani haina union asigi cherol asina khangalakli Manipur University ki academic session 2016-17 ki entrance examination pangthok piu haina mahairoi singna khongjang changsinkhre ngasi Manipur University administrative block mamangda mahairoi singna wakat mifam famduna kholaw kaya lauki Manipur University Entrance Examination Demand Committee na sinduna pangthokiba wakat mifam aduda mahairoi singi career manghanganu entrance exam matam chana tawbiyu haina iba play card sing sizinaki Manipur University Entrance Examination Demand Committee ki President Laishram Kennedy na phongdorakpada University asida mahai tamnanaba mahairoi singna July 13 faubada form thazinaki loinana entrance exam adu August ki ahanba chayolda pangthokani haina matam leplam laga yaithokle haina notice thoklaki amasung ngasi fauba kari maramgi yaithoklibano amadi karamba matamda entrance examination pangthok kadauribano haibadu mahairoi singda khanghandaba maramna mahairoi singi career manglagadra haibagi chingnaba laibadagi khongjang asi changsinbani haiki ngasi phamiba academic council
ꯀꯗꯝ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯛꯇꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯌꯦꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯌꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯝꯌꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯇꯦꯁꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯇꯦꯁꯠꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯏꯪ 2013-13 ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ चीफ मिनिस्टर ओग्रम इबोबी सिंगना ओजा सिंगना अखोगी पिकलिबा आंगांगसिंगबु कथोकपा अमगा लोइनना मगुन लैबा नेशनल की थाकता थेंगनबा ngamnanaba hotnabigadabani haina फोंदोखरे ngasi thawal ningomamda laiba evergreen flower school gi 38 suba chahi gi mana matum yentokpagi thauramda wafamasi फोंदोखिबani thauram aduda ibobina makha taraduna ngasi gi pikliba angangsing asi society amagi hayengi yumbini angangsing asi loina pharabadi imung ama laikai ama society ama oigani haiki thauram aduda education minister khumuzam ratan kumar susaru yaki चीफ मिनिस्टर अमसुंग एजुकेशन मिनिस्टर ना स्कूल असिगी मार्क वांगना फंगलकिबा माहिरोय सिंगदा मना मतुम येंथोखी स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप इंग 2013 की ऑनलाइन सबमिशन अमसुंग ऑनलाइन सबमिट तौखरबा फॉर्म सिंगी हार्ड कॉपी थासिगी कुंट्रा फाउबदा डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन दा थाजिनबा यागनी हाइना डायरेक्टरेट असिगी चेरोल अमना खंगलकली लोइनना www.highereducationmanipur.gov.in हाइबा वेबसाइट असिदा ऑनलाइन सबमिट तौबा यागनी हाइना चेरोल असिना मखातारी रेसिडेंशियल किड्स केयर स्कूल गेम विलेज लांगोलगी माहिरोय अमदी माहिरोय सिंगी अपोकपा अपोकपी अमसुंग ओजा सिंगने स्कूल असि थिंगजिन बिगनु हाइदुना वाकत मिफम फंबगा लोइनना मिफम पांगथोखरे स्कूल असिदा क्लास 6 तंबा बिष्णुपुर तौपोकपी वार्ड नंबर 2 दगी टोंगब्रम सुरेश चही 13 अपोकपा बीरा अगस्त की तांग 23 लैखिदबदगी माहिरोय लुप अमने स्कूल असि थिंगजिनगने हाइबा वाफम पाउचे सिंगदा लाउथोरकपदगी ngasiगी वाकत मिफम अदु चथखिबनी वाकत मिफम गलोइनना चथखिबा मिफम अदुदा वांगांगलोय सिंगना खुदोंगथिबा थौदोक अमदा स्कूल असिगी माहिरोय अमा लैखिद्रे माहिरोय लैखिदबसी लाइबक थिबा थौदोकनी अदुबु माहिरोय कया अमा लैरिबा स्कूल असि थिंगजिनदुना लैहौरिबा माहिरोय सिंगी माहि तंबदा अवाबा थोकहनबिदनबा हाइनसु अपील तौनखि वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा माहिरोय सिंग अदुना मखोय माहि तंबा पामी माहि तमहनबियु हाइबा खोलाव कयासु लाउखि लाइबक थीबा थौदोक्तुना मरम ओइरगा मीडियागी थोंगदा स्कूल असे थिंगजिनगनी हाइदना ततना अखोइना ताजबसे अखोइ यामना थमोइ सोकजै मरमदि तसेंगना संसान खुदिंगमंगना छात्रसिंगसिगी पुंसिजे कनबियु चाहीजु लोइदोरबनिना आंगांसिंगसिगी पुंसिजे हौजि स्कूल काददना कंगांगनदना लैरिबा पुंसिसिंगसे कनबियु अदुना आंगांसिंगसि स्कूलसे काबा याहनबियु हांगतोकबियु हाइबसे अखोइना हाइजनंग स्कूलगी असोइबनि हाइदना लाकपा तारगसुको स्कूलनदि सोइबा नत्रे स्कूलदी स्कूलनी माहि तबम संगनी लाइसंगनी आइनगी थोंगदा अदुदी चपचाना आइनना अदुम वायनजरासनु लांगोल गेम विलेज द लाइबा रेसिडेंशियल किड्स केयर स्कूल दा माहितम लिबा टोंगब्रम सुरेश ना मनोंग मतम चादना लैखिदबदा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ना अवाब फोंदोरकली असिगुंबा लाइबक थिबा थौदोक असिगी मतांगदा अचुंबा लंगलांग लंजिन अमा पुथोकपियु हाइना एसोसिएशन असिना मरी लैनबा सिंगदा तक्सिलकली लोइनना अचुंबा पुथोकनबा होनबदा एसोसिएशन असिना अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना चेरोल असिदा मखा तारकली मतंग स्वास्थ्य ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदि मालेमगी तोंगान तोंगान बे पाउसिंग गलोइनना अखोय ब्रेक तक याम थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पु मी एंगतादुना लेबियु लेंगसिनबिरउ थांगमैबन जेएम कॉलेज रोड त लैबा ईस्टर्न सुजुकी दा फंगबिरगनी सुजुकी की गाड़ी मचा सिंह मखल सुना मफम सिदा सुजुकी दा ट्रेन तौरबा मैकेनिक सिंगना निंगथीना सर्विस पीरिबा सर्विसिंग सेंटर की खुदोंग चाबा अमसुंग स्पेयर पार्ट सिंग एमआरपी रेट त फंगबिगनी लोइनना इराई लाइना लोन लौबा याबगी खुदोंग चाबा सुपिजरी ngasi maglengsинबिरउ ईस्टर्न सुजुकी थांगमैबन जेएम कॉलेज रोड इम्फाल मणिपुर
नागा मपानदगी खोयाथों तागिबा मेन रोड सिलेरे मेन रोड से संगा लाइम लेरकनी लेरक मचिन दामोर क्या मैम पहले रे तका जिकम कम पालिगी ले का जत नुंगाई के नुंगाई जिबो ना जु ngau ngata नुंगाई ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯃꯈꯥꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ IFCD की चीफ इंजीनियर ना ममांग थागी कुनमाथोइदा मपीथेल दाम हायरगसु खंगनरिबा थौबाल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पु चई असिगी सेप्टेम्बर थादा कमीशन तौरगनि हाइना लाउथोकिबा दु कमीशन तौबा यारोय हाइना मपीथेल दाम अफेक्टेड विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन ना फोंदोरकली इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा मंगागी जनवरी की तरादा इसिंग थिंगबा हौखिबदगी चही असिमकी जून जुलाईदा चादोंग खुलदा इसिंग थुमजिनबा हौख्रे अदुबु हानागा मानदबा मओंगदा ngасidi इसिंग असिगी इमाई ख्वाइदगी वांगले खुल असिगी चर्चसु इसिंगना थुमजिनख्रे सर्वे की मतुंग इन्नदी ngасigi इमाई असिदगी मीटर 9 रोमसु वांखलखिनि हाइरी दाम असिना मरम ओइरगा सोखहलबा खुंजासिंगदा कंपेंसेशन पीबदा चयेतनबा कयासु लैरी हाइना MDAVO की चेयरमैन डोमिनिक कैशुंगना फोंदोरकली इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा माथोइगी सेंससता चादोंग खुलदा युम चनिगा तरा हुमदोइ लै अदुबु RTI गी खुथांगदा युम चहुमगा यांखै तरु कंपेंसेशन लौख्रे हाइना महाकना फोंदोरकली गवर्नमेंट असिना खुंजासिगी नौना खुंदानबा सेमगलकलिबा मफम अदुसु इसिंग फंगदबता नतना लैंडस्लिप अमदी युहार हागनबा मफम अमा ओइरी गवर्नमेंट असिना खुंजासिंगबु वाबा याबा मखै वाहल्लगा मखोइगी लांगदा थुननबा सिल्लिब्रा हाइना डोमिनिकना वाहंग कया हांगलकली इमाई वांखलकपना खुल्लसिगी चर्च थुमजिनख्रे अमरोमदा इंडिया सी सेक्युलर कंट्री अमा ओइरी अदुबु धर्मगी ओइबा मफम अमा सोकलकपदा चर्च की पास्टर अमदी चर्च कमिटीदा ताकलंबसु लैखिदे हाइरी Manipur High Court da ekoi case chathari case more than 20 times ekoi court da supuk puthok tri ekona court da asim ram si losin view haibse ekoi court da appeal yam tawkrabne appeal tawrupsu court se politicalize tawkhibagi maram oina control tawsingki dam se shaba construction se shaba se chathabayai on the condition that 22 points of catchment area se fulfilled gadabani haina lauthokibni खुल असिगी खुंजामना फोंदोरकपदा हौजिक खुल असि अवाबना पिक थले मरु ओइना खुल असिगी लौ इसिंगना थमजलकपना मरम ओइरगा चेंग फंगद्रे उमंग वामंगी पोथोकसिंग थी हुमदुना नुपीसिंगना यांगंग पोकपी बाजारदा योलगा फंगलकपा सेल खरा अदुना चेंग वालगा चारी मसिगी सुमथकता खुल असिगी अंगांगसिंगना महै मसिंग तंबगी स्कूल फी फावबो हुनबा ngamdre उपाय लैतबना हौजिकती खुंजासिंग असि पामलौ उबसु यावरे मसिगी मथकता इसिंग नुंगसित होंगलकपना खुंजासिंगना अना अयक कयासु मायोकनरी So projecti upai lai tepni na unawana he ka riomba ya mu khido adu yole adu jing da lo khra ya laga pa hera pan tha ba sinyo na dum cha dan le ati ti phodi le terpni na adu yole ni ti ke sum turen se chat pe ya dum na do ri su hi na dum hing de ya dum ni na adu mu hona duna laipok si punsi si dum laipok ta tam na le ra tare MDAVO की चेयरमैन डोमिनिक ना मखाताना फोंदोरकपदा मखोय एंटी डाम नते डाम साबसु थिंगदे अदुबु डाम असि कमीशन तौद्रिंगै ममांगदा मखोय की अल्टरनेटिव सर्वाइवल लाइवलीहुड अमा पियु हाइबनी डाम असिदा मखोय की फिशिंग वाटर फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट चिंगबा राइट सिंग अदु पियु हाइबनी मणिपुर दा खुगा डाम न चिंगबा अचौबा मेगा डाम कया कमीशन तौख्रबसु माइपाकना कानाबदी पीबा ngamdana लैरी मपीथेल दाम असिगी कंपोनेंट ओइरिबा पावर हाउस टनेल अमदी इरिगेशन की कैनल सिंग हौजिक फाउबा लोइद्री हाइना महाकना मखा तारकली मियाम बो हाइनिंग बदे एकोई दाम सागनु हाइना शुलाव लौदे दा anti dam ने हैबसे गवर्नमेंट न कोइन तौजब बादनी एकोने पामजबदी दाम से लोसिंद्रिंगाइदा एकोई हिंगफाम
फजना सेम्बियो हाइबसे कोई तांजब वादने and this is my birthright and I have every right to demand. Dam su sabalo slikli commission su tarugani hari adubu dam asina pigani hari ba kanaba singa dudi Manipur baza singa phangmangam lagadra impact news namak ke bipin sarmaga loiner palomjari ba sakhum ruben sadong Nakalamaromda Thobal Multi-Purpose Project Commission Tauba CPMO and Ministry of Power na athingba lei haina Impact News na fangba pau amagi likhona mana hairi Kaisamthong Assembly Constituency gi manung chana leiba Ward number 12 by 9 gi yumthong khuding da cheng kg ohum lem na yentok paki thoram pang thokre thoram asi nupi samaj chawkhat khongthang lup ki president wangkhai mayum nandana masagi sel puthoktuna sana khotnaba amasung chawkhat khongthang lup sakal ga khusam naduna sagolban nepra menjor mamang lekai de leiba sakal gi loisangda pangthokibani Lakliba September gitang ahum irai numita Imphal Area Service Committee of Narcotics Anonymous na sinduna World Unity Day thoram Imphal West ki thangmaiban sinam lekai de leiba Moneywood Park da pangthoklagani haina Imphal Area Service Committee of Narcotics Anonymous na thadorok pacherol amana pauzelakli Kwa kaithel akham lekai de leibi konsam ongbi sana hanbi mapuroi baki ming konsam bimol hariba nupi asina korkom gi ming sijinaraga namthak launam tawduna miyam dagi achauba senfam ama khongkot khraga lotuna leikhiba amasung Manipur miyam gi ningtam lalhau changsiliba lalhau lup singi apunba korkom gi su mingset thian baki mara leire haina lona thingkraba lup asigi media coordinator KSS yohebana thadokpa cherol amana hairi Konsam ongbi sanahan bihari binupi asi mahak masamakpu korkomgi project paiba machin chatpa miyoini haina namthak tawduna inglising aniga supna tara mangada miyoi kuntra mathoibu apang basiduna lupa koti ama henbagi senfam logtok pikre haibagi wakalakhi loop asina mi thaduna nupi asigi mathakta sirakliba maral sing asigi achum chumda sengdok chanaba unanaba hotnabada lotuna leikhibadagi unaba fangkhide ngasi faubada lotuna leiriba sina mahak masamak maral leiraba misakni haibasi mayek seng lahaina loop asina lauragani hairi Thobal Commando amadi ani suba Assam Rifles ki apunba khutpu amana PLA ki activist ni haiba ama Wangjing Bazar manakta leiba Khaba Khong dagi faraba miyoi adudi Asem Indrajit Singh alias Lemba Jahini Funipan apokpa lekhidaba A Pisak Singh athokpam mayai lekai dagi ni hairi mahak asi KCP yaurambadagi Englising ani gasubna tarada faraba matung belda thoklaklaga hantakta PLA yauduna ibomcha kauba miyoi amagi makhada thabak tawbani hairi mahak hairok salungfam khongjom amadi samramgi pradhan singdagi sel demand tawbada chenai hairi mangondagi mobile handset ama amasung sim card ama fangbangam kre hiramasiga mari lenena case ama Thawal police station da register tawkre Plan tawduna thamlamba bom lauthoklaba matung pokhai hankre Bisnupur police station gi manung chana leiba ngaikhong khulen mamang patonda ngasi ayuk pung 6 tabada sakhangdaba singla plan tawduna thamlamba oiramgani thajaba kg ani makhai muklumba IED ama security kangbu singna lauthokre IED adu pata chatpa khunja singna thengnarakpadagi police ta pau piraba matung Manipur police ki bomb expert kangbu amana laklaga laukhalaba matungda Khwairapan Canal gi mafam amada asoi angam yaudana pokhai hankre thaudog asigi matangda Bisnupur police station na case ama lakhatle hairi State Institute of Journalism na sinduna 7-day basic course in news reporting haiba course ama chatleba thawasigi ani suba chayoldagi senapati amadi ukrul gi district headquarters da pangthok lagani haina DIPR Manipur na khangalakli haiba course asida graduate pass tawraba miyoi amadi working journalist na application amaga attested tawraba educational documents amadi passport photo aniga loinana mari leinaba district information officer da thawasigi taramari faubada pisan bayagani haina cherola sina makhatari
ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯁꯨꯞꯅ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯇ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯈꯣꯛꯇ ꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯗ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ 15 ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 53 ꯁꯨꯕ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯏꯁ ꯑꯦꯟड ꯒꯔꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯚꯣꯂꯤꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯣꯂꯤꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10 ꯗꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯪꯂꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ मापन सुबा सीनियर एशियन वुसु चैंपियनशिप ngasi ताइवान हौख्रे चैंपियनशिप इंडिया की सानरोई कुन कोच मरी की मनुंगदा मणिपुर एम ज्ञानदास एल बुधचंद्र एल नाउखंबा पी पुनसीबा एल सनातोंबी के अरुणपमा वाई सनाथोय एल रंजना अमदी टी विद्यासोरी हाइरिबा सानरोई मापन असिगा लोइनना कोच एम सचिदानंदा अमदी चैंपियनशिप असिदा सरुक यारी ngasi Chinese Taipei gi Taiwan da haukiba championship asi tha asigi manga fauba chathagani ममांग थागी कुंतरुक्ता पंजाब की लुधियाना दा पांगथोकिबा इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर की इलेक्शन दा ऑल मणिपुर जिम्नासियम वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एन रतन सिंह बु फेडरेशन असिगी एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना खनखिबदा नुंगाइबा फोंगदोकपा ओइना मोइरांगखोम दा लेबा एसोसिएशन असिगी ऑफिस दा ममांग थागी कुंथ्रा दा रतन बु ओकपगी थौरम अमा पांगथोकरे हाइना एसोसिएशन असिगी चेरोल अमना खंगलकली अरोइबदा बुलेटिन असिगी हेडलाइंस अमुक हना मियाम दा थमजगे मणिपुर दा हिंदी फिल्म थिंगलीबसी की मतंगदा मुन्ना खंथबिना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लालहरुप सिंह की पुनिंग चिंसिंख्रे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगा मोरेल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइने बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना डिमांड तौरकले लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर बेटर न्यूट्रिशन हाइबा थीम दा चयोल मचुकना चथगदबा नेशनल न्यूट्रिशन वीक नसीदगी हौख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश इंग सुपना तरा तरुक तरा तरेट पांगथोकपिनबा महैरोसिंगना तक्सिलकली अमसुंग थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पु चही असि सेप्टेम्बर थादा कमीशन तौरगनी हाइबा आईएफसीडी की फिरेपु दाम असिना सोखलबा खुंजासिंगना यानिदबा फोंदोरकली